Ndabasuhuje. Leta zunze ubumwe za Amerika zamaze gutegura umushinga w'amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Mu minota mike tugiye kurebera hamwe bimwe mu bikubiye muri uwo mushinga w'amasezerano azasinywa hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa mu by'ubukungu. Uyu mushinga w'impapuro 17 ushingiye ku mahame agenga ubufatanye mu by'ubukungu u Rwanda na Kongo Kinshasa byashyizeho umukono tariki ya 2 Kanama 2025 bifashijwemo na Leta zunze ubumwe za Amerika. Amahame yo muri Kanama agenga ubufatanye mu gutunganya ingufu, kubyaza umusaruro ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, kubaka ibikorwa remezo birimo ibyifashishwa mu bwikorezi n'amasoko, imicungire ya pariki n'ubukerarugendo no guteza imbere ubuzima muri rusange. Imwe mu ngingo zikubiye muri uyu mushinga ivuga ko ibihugu byombi bizakorana na Amerika n'abandi bafatanyabikorwa mpuzamahanga mu gutunganya amabwiriza n'amavugurura bigamije kugabanya ibyago ishoramari ry'abikorera rishobora guhura nabyo mu by'ubucuruzi. Indi ivuga ko abo ku ruhande rutari u Rwanda na Kongo Kinshasa bazajya bagenzura ibirombe by'amabuye y'agaciro. Umushinga w'aya masezerano uteganya uburyo bw'ubufatanye burimo inama ngarukamwaka yo ku rwego rwo hejuru irebana n'ubufatanye mu by'ubukungu ku rwego rw'akarere n'izindi nama zishamikiyeho zirimo iz'amatsinda ya tekinike. Muri iki gihe uyu mushinga uri gusuzumwa n'u Rwanda na Kongo Kinshasa n'abafatanyabikorwa barimo ab'urwego rw'abikorera, banki n'ibigo bitandukanye. Biteganyijwe ko mu ntangiriro z'Ukwakira 2025 abahagarariye ibihugu byabo byombi bazanoza uyu mushinga, kandi ntihatagira igihinduka amasezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azasinywa mu mpera z'uko kwezi. Perezida Donald Trump wa Leta zunze ubumwe za Amerika kenshi yagaragaje ko aya masezerano y'ubufatanye mu by'ubukungu azaba ariyo ya nyuma aherekejwe aya mahoro u Rwanda rwagiranye na Kongo Kinshasa tariki 27 Kamena uyu mwaka, kandi ko azashyirwaho umukono n'abakuru b'ibihugu i Washington muri Amerika. Nubwo Amerika ishaka ko amasezerano mu by'ubukungu asinywa bidatinze, haracyari imbogamizi ikomeye kuba Leta ya Kongo Kinshasa itaratangira gusenya umutwe w'iterabwoba wa FDLR, ibyari gutuma u Rwanda rukuraho ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho. Gahunda yo gusenya FDLR no gukuraho ingamba z'ubwirinzi u Rwanda rwashyizeho yari yahawe iminsi 90, gusa kugeza ubu nta cyizere cy'uko izatangira vuba kuko Leta ya Kongo Kinshasa ikomeje kwinangira. Ambasaderi w'u Rwanda mu muryango w'abibumbye Bwana Martin Ngoga tariki ya 27 Kanama uyu mwaka yabwiye akanama kawo gashinzwe umutekano ko mu nama y'urwego ruhuriweho rw'umutekano yabereye muri Ethiopia mu ntangiriro z'uku kwezi, Leta ya Kongo Kinshasa yanze gutangira gusenya FDLR.